Zašto su dobre energetska pića? Energetska pića su dobre zato što vam dižu kurac i pale vas na seks i vrela vam je pička. Energetska pića su dobra isključivo za organizam zbog dizanja, lupanja srca, impulsa u njemu. Jeste da je malo štetno za jetru, ali pišanje na vetru ne smeta kad se lik izgeta. Dobre energetske piće su dobre takođe za trening jer vas teraju da trenirate, a čak ponekad i da masturbirate. Energetske piće su zakon. Energetska pića su dobra bilo koja god da uzimate. 32 mg na 100 ml kofeina. Tako da energetska pića samo uzimite i pite i uživajte i jedite babine pite. Uživajte i vozite se. Energy drink, 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 gas. Cepaj goranku, manku, ultru, vultru, rockstar, booster, sve, ajde.